Y dosbarth cyntaf yw'r ebolion blwydd. Yn beirniadu yr adran ec, mae Mr Stuart Morgan o'r Gwyr. Wy'n credu, Owen, bod yna newidiaeth wedi bod rhwng y safleoedd, os? Ie, yn sicr. Y cynta'r ail wedi newid rownd, dwi'n meddwl. I ni'n gweld Kelly Gibbons, Glynwyn, Austin Powers wedi dod fyny'r brig. Mam y ceffil yma, Glynwyn, Annie Power. Nath hi fynd ar brif bencampwriaeth yma rhyw 2 flynedd yn ôl. Dwi'n mynd siŵr os ti'n cofio heledd. Ond yn amlwg, y llinach yma yn dod i'r brig unwaith yn rhagor fel hifen yn diwe. Ydy. A dyna bwysigrwydd pan maen nhw yn cael eu beirniadu yn unigol, os nad yw'r beirniad yn hollol siŵr y cyfle ola i gerdded, i gael y symudiad a'r llun cywir cyflawn o'r ceffil. Ie, a mae'n bwysig bod y ceffil yma'n cynnal ei hunain i hyd y diwedd oherwydd mae'r beirniad yn medru newid pethau ar y funed ola fel i ni wedi gweld yma nawr. Does dim eiliad i ymlacio agos. Ond mae'r het dwi'n credu ydy wedi ddiosg. A gan adlwn. Eiliad arbennig fyny. Glynwyn Austin Powers yn mynd â hi, a braf gweld y gyfeillgarwch wir. hefyd rhwng y cystadleuwyr. Ie. Scott Gibbons yn arddangos. Glynwyn Austin Powers. Glebdale Ding Dong yw'r tad. Brydfa Glebdale yw Brydfa Kitty yn yr adran A, wrth gwrs. A Kitty sy'n beirniadu heddi. Yr adran A, wrth gwrs, ie. Felly dyna ni, mae'n derfynol. A Stuart Morgan o'r Gwyr wedi wneud 'i benderfyniad. A dyma ni felly ganlyniad cyntaf bore yn yr adran ec. Our judge in the section C's has made a decision in the first class of the morning, the Yearling Colt class. And it gives us great pleasure to welcome Sam Thomas from Locksley Solicitors, the sponsor for the junior classes here today, to the ring to present the awards. Felly, dyma sut y mae here. Here are the results. In first, in class 52, is number 562, and this is Glynwyn Austin Powers, property of Kelly Gibbons, and shown here today by Scott Gibbons. The llongyfarchiadau mawr I chi. In second, we have 558. Cob Ebol Avenger, property of C&L Bosefield and Cooper. Yn y drydedd safle, in third we have Bowman Brothers with Trenewydd Nathan, and this is number 559. In fourth we have 572, Hannah Parr with Infield Black Russian. Yn bumed heddiw, in fifth, 575. Jodie Sillett with Teip Chris Brown. Ac yn chweched o'r yma, in sixth, we have 578. And this is Ross Thomas with Ronas Flash Harry. Mae'r holl waith paratoi ar ymdrech wedi talu ar ei ganfed, a Glynwyn Austin Powers yn sicrhau'r wobr gynta yn y prif gylch heddi. Llongyfarchiadau mawr iawn I Scott a Kelly Gibbons. A dyma ni yr ebol blwydd gyda'r adran ec y fynd â hi. And in third, yn drydydd, 559. The Bowman Brothers. Well, Scott Gibbons, you are here with the Royal Welsh Red Rosette. How are you feeling? Fantastic. It was worth, we set off, well, alarm clock went off at 11:45 this morning in Yorkshire. Set off about 2 o'clock, so it's been a long journey, straight in. Got here for about 6, so amazing, it's fantastic. So that is a very long journey, isn't it? Is this the only pony you've got competing up here? Section 8-year-old filly later on, a junior gelding and a senior barrow mare tomorrow. So lots of running over the next few days. It is, yeah, it is. This one's real special because it's out of Annie Power.
It's her first foal, and she was Supreme Champion here in 2022. So, and I also noticed he is by. There we go. We'll get there in the end. He is by a stallion bred by Kitty Bodley, who is of course judging the Section A. So there's a lot going on in this ring, isn't there? Many congratulations. I hope you get some rest today after that long journey, but I think this is going to keep you awake for a while. Yeah, thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi.